outstanding gospel contributor is Hatangwa. Mu bitaramo n'uko byari bikwiriye gospel byabaye yagerageje gukora ibigabo ni benshi ariko baje harimo bagiye ariko uyu nguyu outstanding contributor muri gospel ni Innocent Sepusi. Uyu mugabo niwe yatangiye guteza imbere gospel n'abandi akanabyina abantu. Kuko ibihembo kibaho gukorera Imana ntabwo niteguye naje ari byo uza guhemba ahubwo baramuye baza kugomba kureba Imana ibamucyura. Amashimwe reka tumukomera amashimwe cyane. The
Hip-Hop Song of the Year. Hallelujah by Martin. Harungan by Uncle Sam. Ijindimu by Bright Mugabe and Jimmy. Rubasha by Karyango Bright. And Muchungu by Bright Mugabe. Right. And the winner is Rubasha by Hip-Hop Gospel Routine. Kubyuka mu gitondo usenga Imana yawe uginde wo kwemerwa nawe mwami wankoreye byinshi mwami wanjye bikomeye ntacyo wabitura mu buzima bwo ntuzi ari umutima wanjye usabana n'umuriro nzakuririmbira nzagucurangira nzagusirimbira nzavuga ubutumwa nzakugeza kure nzakubwira abatakuzi mwami nabo bakumenye. I'm very happy. Nashimira bene mutezi, nashimira sana bene, nashimira isaruza, nashimira bene mucyo, nashimira producer Nibeza by Passion Bizimana. Mfashina by Simon Kabera. and the winner is Meneneza. Can you guess? Can you guess? The first will be the first forever around ministry.
take a look ahead. The signs gonna shed again. Stop thinking out like this, get your head open. I speak about the mercy, I speak about the love, I speak about the righteousness, nothing else. It's only Jesus Christ who has the keys of life, man. The Son of God, the one who's been rejected before. Better you believe this man, make him a first hand. It's amazing to see the trees rise again. That's the way to you are in the days to come. Yeah. Twari kuri tugeze twigitangaza ibyavuzwe na Yesaya wongeye kuvuga gataraza ibyanditswe ibyavuzwe ni byinshi mbere yo kuza kwe ibyo bivuze iki byose bivuze gukomera kwe indabo yavugwa ku byabaho kugeza ubu. Wish the band was there to give me some drum rolls, but the nominees for the male artist are The nominees for the Male Artist of the Year: Bahati Alphonse, Eddie Mitchell, Passion Bizimana, Simon Karina, and Theo Wiridimana. ladies and gentlemen, I think I have the wrong envelope. I'm just kidding. I have the winner with me, and the winner is. Give it up for. Are you ready for this? You don't sound ready for this. Give it up for Patient Bismarck. And the nominees, before I got the nominees, she was very, who is she? She was right. We celebrated too. And now to the female artist of the year. And the nominees are The nominees for the Female Artist of the Year: Ali Kaungairi, Gabi Kamanzi, Berta Uzabakuni, Lilian Kawaganza, and Tonzi. Hallelujah. We can hear you. Ladies and gentlemen, she loves God. She's a great singer. She's told, give it up for Gabi. Félicitations, congratulations. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro ko muri abakozi bayo.